Manipurna ahanba maktada akoigi ngasigi monthly once in a month observer program open mic haiba program sida lingsin biduna laire akoigi virtual set sida Roshan Khumukcham Masi founder of UPSCALE Max Solution career and business consultant oina laibani the masigi manga yamna queen experience later ba adugumba ngani company Hero Honda Hyundai sigumba company da thabak tawbirakanda yamna pamjaba last 10 years sidamana angang sing career path exploration sitawrakanda koina pamjaba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯊꯤꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕꯤꯌꯦꯅ ꯇꯥꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯔꯣꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯣ ꯂꯛꯀꯤꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯔꯣꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯗ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯀꯗꯥꯏ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯏꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝꯇꯪ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯔꯣꯁꯟ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯗ ꯋꯦꯜꯀꯝ Thank you. ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜꯂꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯔꯣꯁꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯣꯁꯟꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯐ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ Ma'am Bukramjari, Aduga, Pigi, Monicana, Nasigi, Pigi, opportunity, previously, Itamakina Tagachari, Agiming Roshan Khumukcham, Aduga, a Uzi, Kolkata, Lavani, Aduga, Manipudana, Kasampong the Guinea, Kolkata, almost 2070 later, Penny, Aduga, Uzi, Sunum Lady, more subtle. Agi poina agi chanupi ama chanupi ga agi wife ka ko hum se Colorado is most settle in a lady aduga ai operated no shira no aduga adugi matunda 2022 dagi nasibo ina city company ma hangaga agi UPSCALE Max Solution haba company magi branda career counseling to ba business consultant oina okay see a brief introduction. Roshan sir, angang maringai kamain saur ai itu amtang adai wari tenggi biyo kai dino ka ai angang maringai da se ako'y nauukiba na pag ako'y experience na so ako'y personality sa form tawin na yung kanday ko. Da angang maringai da kamay na like kara highlight tare angang maringai ang pibi. Okay say ai thami banda ai perform se thami ban ako'y carbon lakai da then quality opportunity the chahi khangakpa matamda hai tare ko sahi khangakpa matamda ako'y I say I use some life the school that we agar wadi ko matam hor po do adu dagi matung dagi I say kahit ako parents sing sina so career na kitang career ka mari lang na so widely sun lige ba okay parents sing sina kuwi ba sa palit na palakay daga ko hapet mapam mamadaga sum lakay ko ba do ay mapam maning mamang da sum sa do yam chaning aduga ai sister ga ai ichega ai amaga moide du yamna adu poto lete ai di ai pubiu ada ai chat ke khot ke haibasi ai dum moide dum hai da moide spui hai da atom so oi hai da aduga sahi mangri mangasu ba de di ai khara lakai ko ba hoi ko ai akoi hek mamang thorga dum de police mamangi dum main road to ne aduna angang se mamang chakka dadi ako'y NCC ground no ko adagi amade iswa kana ako'y life ham kadira adagi aswa kana thaulam pakta adagi maning west adagi left chalaga maning chalaga na ako'y maning ongi puki jo bada ko adagi ako'y manabam lay mai mayunda adagi right chalaga na imanabam lay moy ko so ayna yam specific way yam kana ako'y chachapadi way de adain do ko lakai ko ba da talaga happen moy do punaruba ade moy dale ba alaman do sana da nakpatna ay mo halak pa ko pa se ay na dang taw ay isina hum sida adamaina chawra khi hay dare ba
AC Kang Pada class Adam P guy, say Mangatu should be given to Hore. Sigi could you say for ye, okay, personality say inborn Mali in Canada. Like I could be saying. Aduga may am na show okay can jump you in a poly I say I didn't pop up ye Imana have the move almost 5 kilo yogi high to we have aduga my guava sam sai hai man the phone don't I'm sorry have pop up jump you in a may am say we kasai ka pai na ito what I paiman na ito para kanu kaya na I was how the mina mina shiba ngang we lead no ko tandan ga laura the mina way ngang is way aduga ay na kanu na the lakai ko say give one of the personality trends in build over what am I masi tamak pamandeng kan masi in build oina in a human behavior study talk madam da ay oina mi ka connect over pamas ay amaga sumpun ba amaga sumsat pa like ay mas fix di oy ko puta sa di ko ina ko mi na putan sang samag di oy hay da si oya si personality si ma I want to carry to bugi wari si mam si ma malay anisho da pa kon ngambi da we lai harawada ay adum kahidare we angang sing na sana we aba we la haro we kahidare we any drama or ye later no adum yam do adum yawe haba aduga kenom to dore ha ga de ko ma tima ai yawning e haina potama aduna yaw pa su ho we habidi mayam pula kana sana bagi kari ma to activity sama to performance sama pira pa matam da haidare ka sana dang da performance sama pira pa da ai sana ai yawning ba haidare ko si possible lay degi lakai de pulam ne kha mara mam sana re si guma lay si lakai koi baga degi kari guma lakai gi kari mo function ma to ba angang yaw se hai do sima se ai quality ni the uzi show si quality si ne ba uzi expose to tori de kai kan ba bil ne khale aduga to pa na school da mak pa ai domos ko de town pani domos ko chimarong degi adu kitang chaw na lay bani na ayam na maling banks da pami wangang ba yang ngamde mi mamangda kai haidino mi na kai cher ka dono adagi events ama lagi ai na kai star car na car ama ide jeep man ba car am da kai chale kai school se ada ai na class ka no 2 or 3 tamakan sa school da sale sa pakan sa nimito sudi tarame ada kai ai se kitang chaban ba sakan ban na tinyam tho e ba atin je thola aga akhoi je yaure ka khoi phamal le ba pamalaga anda kai na kakaduna ai ding driver duna nasi di sudi tare na mo hal e ba hala ba ai tin jo othok mi ma ga othok ikai ba haidare I feel side ko so split up adain to roga ide othok ta na bo ai mo singmarong sa lo kong kai samong thami ban na mo hal e ha dengolesta hala kana tin je so yamna ai o gi to re je pora ko to re ba adi ma tak thama ga hek chakhe ba ro otho e ha ba haidi adu yamna ka haidare limit hagara ki ba hagara myam na kai harakat no ha base people gi mi gi ena ka thabam to ga na mina kai hagi dong no ga ha base yamna khanba in build quality ma ahum suba pot ama ai sigi thengni haida see ko say so id akoi na kana se agang ngoni ngai ki kana image sina aina hujur Roshan na tawri pathapak se see the like what happened at that time or what incident happened that you feel very strongly to influence students sing say akoi hujur to make Roshan na mainly hujur tawbiri pa alignment hai de ko ai isana tawkan da akoi su chaw pakan da akoi na tawmin bana ama doi so akoi na khan pakan da pesan sagi khalai da ada angang oiring da akoi se kari oining na ke da Roshan sa angang oiring da kari oining aduma kem phau gi de ai di masi oi gi pai phau gi de la akoi dugi kitang chawkala kan da akoi se sei ai ta surakan akoi yum shift away ke samnong ji lei besi da oina shift away ko adugi matungda akoi is a big family akoi colony ni for big family aina leiba building sida angang tara mari le nupa tare nupi tare adigi thangna bagi akoi uncle loi gi moi angang lei mat mamang gi anga ai di akoi gi dang mani mata sida akoi angang map se yam yam ero ni fuga surong ai cousin kontra ni fuga surong ne adu map se school kai sana ba ko pa adu to ba da to basum to ni na akoi
haidi sima to dong ne habdu na ta ba sum satra mo begi amasung angang oi begi leidna ko sana da na ko ta na like pa ka pass ka to to ga sum lak do ai we are much aim ko sima ko ni ga ha se ko ai samna have the class even class 10 ka bu ta game khang blank ne ba hai mar ta ko na film ga yinga asa du ni ga ba di lei ko but adu makna adu yam na carry to wodi na ga ga ki wa ne ba du di ko na funa bogi adu ni pa di adegi we army we ka idare army we any we war go me yang kana mu we the youth kan sana bo was a class 9 10 sa sana bo we ko adu ga ta as army we sira ka ni di khalle na ki wa ne di not I put a whole 16 17 years sura ko da dum kan kan di have them just enjoy the life enjoy the moment kar pa da ko ta na to la ai dare adu ga dum ko am sin ai da ko ta na dum to ga adum la ki pun si oi so what about like an laman da ki koi ki family member na di Roshan nang si to gadam ni sign to gadam ni kaina adu gumba inspiration na traga kaina gumba inspiration na trasu ke hai tare expectation ai ga adu gumba ki side ki tanga share to bi kem like so you know it's very amazing because Roshan ibani said mo koi se long ne ko same Manipur ki place ta koi se chawmina rakpani ko but from what you are saying you seem to have a very carefree the koi gi matam du the conflict kum ba to basi ki mami sine kamaina Roshan da ta ki adu khani a conflict ID for example akoi na chawrak pa matam da dum akoi se irang thokpa se Manipur da thoki ko the combing operation adagi nungdang da nung mai ka pata ba adagi mapan thokpa da bomb pokhai ba sigumba si I was very aware of it actually and for me I think fear gumba khara lai gi ba aina chawrak pa da di akoi ti mapan thokpa adagi mapan tholak ta ba adagi sigumba se the Roshan gi experience ta adu gumba gi da kari impact lai gi masigi matang se di events yam lagi events na ai life the impact to gide or events am kadang impact to that is HIV ko angang wi nga da ina thawi man lai ngai da ku gi go with foreigner ga 80s so yam kan bado student union na adu daga ku gi ai gi mamang da ku gi police na laga mi ani shoot to wa I mean ai dikha la kai go ben na ku le ma ku main road ki mang da pham na ga lai ba police ka lak pa ami ga da bai ga to ba ma yam to salak ba yam nu ngai ba adan sum lai ko evening gi pung mari ma ga ta ba ga sa ma hape ka thu ga lai ha ba ada gari ga sakhi ba se police ki gari ga sakhi ta gari army ga sakhi ta ai bai ga to ba no ma nupa ni ka ku den police kan 1000 gi ba ko ada police ki gari ba sa lai ta khama ai ma da shoot to ne adagi go with foreigner ga to ba ma yam da ku lambi ting ba ga to ba do ku ma yam se police line na station la kan da ku yum da station le ko ma yam se ku satra nga ta male mo sing do den police ku mi satra da male aduga pani hong do ga ina hong do ga su police na par pu gi ba adagi aku gi kidan events aku gi kidan aku gi extortion ga kalak pa kan ina le kidan business family ni ka sanong dan ado aku gi yum da pom lang salamba no mai na ga namaga pot pu gi ba lai na ko swai na sum mam thing nei dukan thong ron ba mam sum mam thing nei ba adu mam do ai ga su ai life ka su impactful oi gi de but impactful oi ba di HIV is oi have ai hajar ke ko kadi oi no ga hai ba dan sum khanza ba da ai human connection yang wang gi ba ai ko na yam na relations ya matters to gi ba ya ina ta angang oi da ina sa gi relation matters me relation agi aina khangna ga mi se mangma da kanom soi ba kan nu ai ta pop adu ma pop ma le ai ko khanda adu da aku na class 7 6 number kan da aku HIV gumba gi kana khol ko ma tam da school da gi aku edu yaw show seminar yaw show ga ha ba da kan da aku jinum adum yaw ai ai tare adi ko adu ga ai cousin ai aina haido ai ke sanong a lot of ai cousin yam abdo ni fu yang ga su ga abdo ada I want to say adu ga da moina graduation ka tamba the class 9 thing ka tamba ngang sing se ai cousins se ina 5 6 ka tamba ka matam sida moi sing se impact oidna huge impact by the gun and HIV ko ada gun gi shu dum khai yaw da banate ai te da colony da ko gun gi culture ka yaw da banate ada HIV gi culture da
impact oiraga akhoi ai cousin sorang mari gumba si lei hidre. Okay. I was very shocked. Nupa ngata ni ko nupi di na de nupa ngata ni. And then moi singduna khoi angang oi digi akhoi naga class 5 6 ka tamba kan moi ni mapan da tamba hoba digi leina ko moi di kanom toraga di akhoi yama singduna kaimo to ta ga kuji kudi akhoi leina ko kuji ki moi adu ai pura establish to wa yang nau ki oi gudo ata ne haba adu me amdo leigi de hai tare adu na ngonda huge shocking aduga asai aina seminar gumba chum yam yaubani na chum pa bani na HIV ga chim pa phai hai tare ai di kari hai ngon khang bi hai tare di yum da su ai ga sai sana da na day ni na day on ga ai sana matam da ai longa su sana ai ai ngon de kitang sei manga chu to bo su sana moi san mi na ai sa wang sum la e ko so ga aduna adum wang mana mana ba ai de moi myam du ga su ai ya ma sing du ga su ba san mi na da na khona da na phuna ba sana ba di ga ma to sana ba ya well connected with sing do masanarak pa si ba yaw kan ngon da huge shock ama ngon da lai aduga aduduna maram ogera ko ni saga sa ba se ko num imana ba ni sa ba am tinaraga shu pun ba matam da ko mi contract bum ganda Roshan ko ni sa da se kana ro khangbra ha ko mi am pun ba ganda mana khangde ha ba se nanga ma ka tang ne te lo ja ga so there's a huge impact by the crisis of Manipur gun culture budi we family the impact we personal da I personal we but I want the impact over a personal impact I di thomo yaw na nuai ta ba I di drug it's one of the big factors aduga khoi gi kenodi role model gumbadi kamaina chawrapada dai birakra kari the hand inclination dai bira erosions akhoi matang matang gi watungina ina pamba leina ko adum khaga diaw da banati ado adum pami hai se leiti hai ba I mean like sima pami hai se leiti ai di matang matang matungina I suppose we the haraga su actress si pami mai de khalega zo amasum pami ai di multiple model hai tare multiple models things there adu matang matang du oi hai tare ko adu multiple model oi se season 4 number ne aina sai analyze to matam da why I like different personalities ko adi different type of people but that also different situation ko ai di ma du role model oi le ba sai matang da we monica sa ina man to reverse situation dai na pame so you become a role model for that particular situation ko adu oi ba ino ai you want to fan oi na finding the voice ki fan oi jai hai tare ko anaga ai mai jai hai jagi ba like say uzik pudi cut close khangna ra bani na kashu sam na dum khangna re but when you come to Manipur daga mana me mana sign taraga mana la aga kai haino di khangde the personality Manipur personality me am una da naga amu kai wai sana ni khangde una da naga to me am se aina kashu am se study to pamba ai every different personalities in the I want the different field of interesting way by kana gumana aina khangda ba film the way sana ba se amu khan naga sana ning ba kamai khangi no ga ko na si suppose homeopathic saning hayeng na the way saning hayeng na du saning ka pa se I was a pam the way ba dum oi ba ida adu the more inspire oi ba matang adu oi ni ne even the Monica is my inspire oi ba the phenomenon ba yi adu aina sai aina sai jagi ba to ai I want da sai la kai ko ba pam ba ko adiki karigumba events and pula pula thabu tawba and koi function the platform the function tawba and yongjening ba ko adiki sagi ka haidare model role model me am yamba film me am da matang 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 amasu singju sa ba do singju ga hai thai ba singju sai ga adugumba do sigumba se ai career changing ai analysis to da why it actually had to happen to me and hanga ko matam adi ina test over assessment am test one da answer tok tarakanda ai career da what should I work in the one particular company hai bi conclusion la kan ne na shi na like okay adoki akwai ki present si tau wari sadngai da kitan career hai tar career changi base kamaina changi bana do adugi experience kitang samlapna share tawi sai akhoi adum wari se dum ho adum topic se dum ho ge ba ai loi loi na ko India da uzik figure da 82% se okay missing se okay 7 conventional subject focused we have say uzik to we have like say medicine
engineering, management, law, the accountant, I mean software accountant, IS pekha tharaga IS oiba aduga computer application ko sida computer application da monica changine right adi ai engineering changine adu matang management changine ada akoi is medical pame na is medical thai ba medical thai is the father na nang say pame se kanana pame na nang na pame da noi man pame da noi baban pame da kanan pame moina moy kam leite adu ne haize moy dem option na biade lai pa da biade lai pa de kam ta haide option daga su kam ta haide ban option ha ma tam da chai thati khot bi chakro so nang thowa to ro adagi nang gon da ke gi ke hai dare ma pisa tha do no ke do gi na chalo nang do check chan da chalo adagi risho thoba chalo hai na chai duine ba si ko biade hai who did that like kanana no chai ri se risho thoba check chan lo na chai ri se Imana. Okay, but very simple. Ne, hidi it is very simple. Nang napama do tau kolo, do pisang tau kolo. Have the gin he. Okay, pada di apa nang wanda. Do ide. Okay, masuk. Kam dah hide. Adu ga. Ay, abu ama tau kanda. Tau ri sabak se uwe draba. Do ita gadi. Ay wari nang wena tsalaga talu sung hide. Se my way of fear factor. Do okay ki. Hidi. My masa no pada sekali hide. Mak pakat ka dong na tem. Adu wena pinir. Adagi akoina aina class 7 8 kadam 6 7 5 6 tamaga na the first time overseas bank ina ko yi bank ta ko yi to moscow yi fees bi baze ko yi bank ta ko yi fees bi baze school da bi ba ro ina bank da sala pi ro hana receipt pi re ba ko ada ko ida ga yi adum aluga li salaga thinaraga ko ni fees bi ma sa pesa kano aluga sam ni ha so basani bi ga adum fees bi ba ko yi say like say drama trying to issue many do I go ko bi ba sale ba adi ai cycle lay sta kana ai cycle do chale do ai na cycle do patlising gam yami ko lesing bi boda ina khalle choice tore tora kana ang ma sa sen lesing pi pura thadoi ma ma se kana no ga ina ga mai uziki owner do dinate sai owner gi manak tu pam phama me du na ga ko do na tang ne ga koi ma ga koi anti ma ga ai do chakhi di khang mani na 10 minute 20 minute 10 15 minutes ki mutuna la heba ko do da angon di shin da holi akoi da adegi akoi da sagi tabak se tohalli loina ko aduga tabak se tawdragana mai khu chei do aduni haba mangona fear factor aduna sagi asaina aina sagi aina khalakon damda aina sagi haijago do sai tin si to pangam da banga mana mayam mamangda pangam da banga adu yamna ga taw kanom to ge ga ha thori personality se mana to play train do digi education have se yum dei hogi dina ko aduna sigi training factors very important factor or drug have se aduma khale ano career da me am the medical ga have da ko sai medical talk ne to ri ne ba medical tha sali ni we delhi da AIMS ki pe ka tha sali ni delhi ta na pai ri ni ko pesa ka ting da no ko ta na sai da di mo manipula tha ri ni engineering tha ri ni agree tha ri ni ada khalapadi agree ga engineering ga ko merit list khale aduga medical di okay father zo medical department da join doctor in like ne da mana nang si waiting list ora ga evening winter section da tam sa kira hai ba aina adu khatam doi talle khali ba subject to engineering ga agree ke du ga do ka hai da agree ga do adu manung de ama choose ora ga ai chaki ha man tam aina engineering tam sa pane adiga aina mo engineering ko ini se ai baba gi machan bi atomi mathak se she is one of the first Manipuri engineer, either female engineer, either go Niro Dagoy, Anasal, engineer Ninuka. And I signed to get engineer wait again, Tamage, Calabalina, I agree with Tamaro, the medical Bana going to Lohai. I do the Adukata Pamde. I'm on the Miana, non Peter Sapaman. I did my Tangieva, the mana Pareto, Gento, Pesukai, the Inhange. Ne ai chemical engineer tam khaiba kaiya an haibana chemical engineer mapanda thabak to bayai ne dum mapanda manipur phangdraga su hen ha dak si yairo haina mana chaiya ade ai ma inina adu kai tam haino adu evergreen ama subject am like mechanical line mana select one and okay and roga line Juran Engineering College ta engineering se khalaga line tam gi bane haida So how was college like? Wow, college study. I say
khara hasang kitang param badagi 11 12 se kitang aina study kanna taweba ko 10 se ko yi Thomas ko gi manaba sing se loin mang phajara kana I phajadreba aida phajara kana kha phajara kan sa yi school khara da admission phangdreba ai match se kitang shon ba aida 58 ka phangi ba 60 phang da ba aida ada nang science se lower no gaina aham ba ka opsi da moina da ba higher ba 60 phang da science lo yaroi kana ko ada ina round pass school ina ko yungi mang se tamme tamakan da school yam apa oi de dukan ko adu kan da ne ba ina turning points training point kitang leaning ba ina ko se matangi leaning se gaino da sa ye school apa ba manipur da ai school am da tamamaga education se adugi matung da ai results ai ai doctor lak da gi angona thawai nuai gi de aduga yam nuai te ba shocking oi gi aduga aina khalak do ai deserve oi ba school do adu da ai best oi ni haina angona lucky have that is a turning point ko adu da ina rapal tamakanda khona to kanda I say to the council board the personal ai duga even there I'm the top 30 manung da salam gani ai mai di maming do ko adu mai lucky second class am paw nga mana dum top 30 salam gani science da duga then khala batum da ai se noi khat kreba kra ai di cha tum pa da ko da to bagi ai ano pa di spec ko piece dukan da ko pini ha do han di upam de ha serious to am oi gre ha ai di kai ru su yawe duga sai gi ka hai tare ai se kai to hong de ka mai to de no sum sana sum lang da ai sai hai jari do akoi parents si oi da su ya de ha su le te adigi division ai power pass to da ai maram de mok ta ai di discipline night ta ba moi de ya de ba ai di line si lai pam pa ga to pa pam di thoi ado atum performance pi ne de ma talk about that ado ko su ai ngona no ai ta di power gre ba du kan adi power de di ina adai to ga enjoying tam sa kan si da ai west ka su am cha yam pa bani na ai am cha ba phai ko da ha la di su no pa ni ko ada 11 12 si da waiting increase ka to nan moi na si lo kan sa na engineering college yo kan da jurat to yo kan na moi assamese ki maro je amma bu khang de in hindi su khazam haite ngang be hindi su prab broken ni maron English to haite pa na do mosko ta magaso English ngang di ba koite little flag gumba some ni robas no gi gumba gi am na kangi da na ba akoi di su ngang di principal la ga na ga to me lesson be the ngang de bi language I'm very weak and that the other language aduna adu chala kan da pura to 45 days ring sa ba ne ba okay samje samana pai ba kan da ring tau ba noi gi ken sida hostel ki senior sina atopa senior ni to ya de samje samai kap tu ni ko kap kan da army ki sana pai ba sida khutta samana khutta pai ba ya ro ne ba my condition se ada pai ba ya ra ba khuppa ba ba de tha ne ba adai to ga koi every senior singi maming khang da ba ya de kanai ding no khang da ba ya de hostel guide da lebi no khang ba ya de head of department khang da ba ya de campus da koi seat cam koi phamam cam thai coconut tree cam oi adigi even cattle bridge cam like cattle bridge da koi bar lebi do adu da cam bar no ka ha bi khang ne ba koi khang da de khuppa ba sa no mi khading khuppa yang cha do ni adu na almost 15 kilo ta adigi mo asagi adi humid aduga anytime formal sela lege do wa dum nga di ising na ko ngangi ngali ta ba ko mo ise adi chang ne para law ba adi Hawaii sing ta ko ba kana maru wore adugi condition du da ring lai aina ha ma yiding ha ma cha kana aina kai no ne ai la isigo en khalle ai sigo kamai do ding wana khalle andi aina asagi ko ima hoina nang thok ba to do ne ha bi pot ama lai thai angang oi de to do aduna ai si thok pam to rage sini mai adum le jare le thok pam to ge thok to lak sara ne na rain to ga ring se lo ra kan sida ka ai na kai da mi senior Singapore dan ko ta na to as nai bi ne ba tum ga pi pot ko adi yo so kan da ko yi first class first ko pung ani ga dai ai pi ko mo ring to ba pung ta ko chak cha ma tun to mo se ko yi pung tara ma thoi da gi ga to we ba ko chak pi jare pung ma phan da ado pung tara ma thoi de to na tam paro ama ani ga dai ba ring to lo kan ko tum manga ma khai da ho la mo king chat ni ado tare ma khai nang na ba class to ni na we do ni ba adi mo laboratory chang ma tam sa di ko yi sai diploma holder na to we ba aduna moina assamese ngang ne khang roi tum le ni kem hai re adu an to ni first year se legi moi assamese professions in English ati tapi adu ga shu jo kuma to di moi ben assamese ta ngang wa se ka hai tare khang dam na dum
yung pal ta leba digi imana bana superbat haibisda ina maming se machin thiri ne na furo ura na hairuba adugi khangda badu adai na madi good morning hai ni da ba machin thiba man ba haitare adai droga tore adigi akoi hostel nupi hostel malai nupai hostel ma kedle manipan leko 8 hostel nupai uzigi hinga leko during college time competitions within the within the hostels yam kalliko aduda akoina ministry of training point ama haizarakiba ministry of information na akogi HIV awareness ki speech competition am taweba ada akogi aite sai aina haibado aingona faukiba HIV gi do ada aina ida thamba haina koina san boy not amada italaga coin by coin taroga simpa phabani na adum ida thamba haidare ida thamba ikara thamba maneba ada koi senior mana ai changam jane ai ka changkham jam ai ki base ma ai mami hapkat khaba ada nonga la kanda nang nang hapkat dana ke to happy no kholi no hai mana kai nang prepare to ri hai ado as ai tale ai sum I bani hai nang yengo akoi ijat ke sawale kai nang mana ko ki hostel competition kal leba ado atopus college education la training ado koi hostel da conduct to ri ni aduna nang hai bai ta ba khading nang because preparation to robina ada koi hostel number 3 ne hostel number 3 degi mi am uthok to gadi kamai do diba han hai ade ai ijaka sawale hadu da ai sai amoda sai human sai ai na haizai mi mana amoda kinanga hai ta gadi to da ya de hai ko khanam di khan leibi leibina adugi pot de na hari na khala kan sai minute manga da ne pm ko 5 minutes ka ada 5 minutes ina wall okay alarm clock to adu thamaga ina zagi pointing dum khangi dano ko ada in pointing do hanjana jana pa ne ba to ne ada ye nunga la sa dan dawre da pung ahum gi evening gi ahum de khowe au gan da pung manga ta bu ai ke du sila te ba ai numbers 47 guma la ina ngade ai serial numbers ada ai as yung han ba ai pakat do ai di to le yung salu ni auditorium da ni ko to ise ba ada pura exhausted oireba adu oiraganda ai kokale ganda first sentence ani ahum se si chimpa pa ni ngang khre ko one sentence mari ani ahum ngang ki bedagi khud ke spine to kale ba matom da jara to raga 5 minutes loira kan sida ai kum dare counter ka koi mara ba debate ya hiba malai sam the US le bene ma se koshigra baina ado mechanical computer engineer on ba ma ado mana es na am phazain hensek to weba toragana akhoi ni se hostel la lai ma atoba hostel gi mine aduni mitu ma sa emoda kara oil ting ne ko aduga akhoi ni la ga jeans ka musela kana ado one more thing is aduni mitu shirt cut pen gum se later na mi ngon de wire ga sile ko haidi ai han ne mo ta no ko ta bringing loi rabni adum jeans kum sa adum se pan ne ko ai mana do wire sele aduga sagi imana basina toraga ki jeans sa toraga mu we canteen da chalaga mu chak apoi dish ko sa po sa raga ko cha ga ta thau ga mu la ga na pum 6 o'clock sida Roshan nang second ta ban hai oh wow ada mana like say information like say certificate pirakte do numito I think but like to show ya ma pile pila ga ai library okay hostel library da pigi ada in toraga ai potential se adu bang da ina okay I have something inside. Yeah. And I think here what I want to highlight is Roshan manung dati tawning bam yauri ne banang na point to irama iri the nang wakhan the you know consciously unconsciously nang on the tawning ba adu participate tawning ba yauraga kananom na nang push to bado. So I think that is important. Ai akwai gi mayam see the labor kanda you know, sometimes we know what we want inside, but we need somebody to push you. Aduna, same thing, right? When people ask me, I wonder, so why do you do what you do in Hambakanda? I think it's our way of pushing people. I think na tawning base. Tawning lai raga ako'y sinasay kitang timid oy base dum I wonder siya oy corrosion na so kitang dum ako'y hai ta ako'y kitang ikay gan ba community di oy brain khale ko some portion of us yam na kano break oy ba mi sa dum jay adu bo ako'y gumba sida kitang smile na mga na makanano na pira kan da nang gi potential dong asay ki
wangang but the gas could get out like a flow like in everything though. Yes, I get subject matter to the nang try and gross or a kind of put the flow to la can do the mayam connect over the second guitar either like you it looked like no wonder I'm surprised with oh Aces mind it was a small event in the grand scheme of matter, but I think that was very pivotal, I think, for your growth, right? Yeah, Jamaican. Adagi makata biro. Adagi di stage ki performance di Roshan urani and haina remoina. Any stage performance fission work ram any 11 tamagan work ram to okay ichipunam nasinba infalda sagi ina habdo kontongam bi da pina ini kanom to baganda satpado yawidana and wangang da badina tabaki some stage ki performance sum to baganda ide work ram to ba digi mga tro to kre infalda digi san magazine tangko digi adugana yoga sana kana ko hasang da tawgana to we aduna college su work away adigi mogi Mr. okay laidana okay model han ka tawdo the second go matai adum fa adigi atopa ani okay stage ta joy saba gumba ko okay dum so taming haida yamna okay any drama ga to se dum yawe heba ko sa ngang wi yaw puni inbuilt quality malika adum yam yawe aduna sagi kanom to ta di moi adum ka haida ro sila ani ka na haina stage ki ko aduga atopa titi gum sana ko yam do ko college sida engineering pass to pasida huge change like ita kamay doing a junior singsina we competition exam to what how lap ni na dum asangi su apa apa sa time am lai ba the mechanical se ko asam the top ne ba IT Guwahati se laaga ko IT Guwahati main campus solution da ba aduna ko practical to bu jurata in mechanical is lai ba ano jurat okay mechanical tam gi haga di jurat engineering se tam ne okay matam da ko aduna sai satra sing apa apa lai ba adu matu da competition se to ba haidare adu matu da ko senior sing da ija ka sawal ko to da ya de ha bi se ko competition am yawning da ga su dum yaw ba haidare adi ko junior la ko sing sina ko kirap da Roshan da ga droga inspiring look am to we ba adi yam ngai ba mala so mukai da ka second year ga thari ga da ga mukai da mana junior kana akoi novel guma paraga moise ai ka da hum le mine MC amaga mechanical engineer ga ko umse le ba second year ala second year yang se ko dulia zangi oil degi moi campus degi ale pa ngang ne da moi oil gi yang sing all India limited campus ta ga masama su dugi tamapa dumyam dugi mamana ba sing hana school ta mi yam so mara makta moise la eba ko library engineering tamaka da mara ko ai room da ko be la eba laga moise lai ma novel pa ba moise ketok nei ai di ai pare na pa mi no ga moise dum sharing to na da wari ga sili nei ba ada ina sa mo idu ga moine sani ba wari di kan khang de na wari du khang ram ne ai ti kai bang yaw ne ada ikai yaw kai bang yaw de ga ina as masidi kai no ne ai kai dum chari no su khalle su ada ina e pare mukha ga mukai di sum da gi da singa ga sne du to ne ga na sa gi adu gi wakan sum lei bu de ada aina hangin pa ma da la akoi hostel library sing sida lai karamba me ana pa na da bang kan hai bi ro hai mai na ai di me ana lai di phaja ba aduga kitang pa do wa khara ama hai ro sine kai no di ai jum to ri ne ba sai no mana god of small thing god of small things hena aruna di roi gi lai di ma le adu pa sine aduga ka ju phangi bane wa chu phangi bane ada broker kanom kai wa ai ba du phangwin ado ai ma lo re lo kan ma se poem gi tai de ira mina lai se wi sai de gi da de wi ai wa ta ga gyan ta de be je ado ai sai gi na pu da ba thwe gan se ai na loi ri sini ne wa ri khang ni ga sai da ge sini na ai ko ada hai da da english ka chung khang ba de iri ma de gyan ta ba de ko ai language su hana dum ai yam na emphasis o to mi ni na ai na lui ba adu so wari ma some flows up in the kangi na wari sign to the kangi na adum marak ta nu ba yaw wani na ada moi haina kai no Roshan na pa thu ngam gre ne kai na mu dong ne re ko to ga de ya amu ai jam mu ko hinga kre ko ada yam phaza ba point na phange habit of reading sina
ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯑꯣꯐ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯊꯝꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯔꯦ ꯀꯩꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯅꯞꯄꯒ ꯊꯝꯃꯒꯥꯟꯗ ꯊꯝꯃꯤꯅꯤꯀꯣ ꯊꯝꯃꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯑꯣꯊꯔꯗꯣ ꯀꯩ ꯀꯥꯎꯔꯦ ꯗꯦꯕꯤꯠ ꯀꯥꯎꯔꯦ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯃꯥꯏ ꯀꯣꯃꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯀꯣꯃꯥ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯐꯣꯔꯠ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯁꯦ ꯁꯥꯔꯝꯗꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯀꯩꯗꯣꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯄꯥꯊꯣꯛꯑꯦ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯊꯣꯛꯑꯦ ꯉꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯁꯦ I feel like ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯉꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯕꯁꯤꯗ ꯉꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯨꯛꯅꯕꯩ ꯄꯥꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯩꯗꯨꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯊꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯗꯤ ꯑꯂꯤꯗꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯧꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯂꯤꯕꯅꯦꯕ ꯂꯤꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯤꯒꯅꯨ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯉꯥꯎꯔꯅꯤ ꯂꯤꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯊꯪ ꯄꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊ꯭ꯔꯤꯂꯔꯁ ꯄꯥꯔꯦ ꯉꯥꯎꯔꯦ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦ ꯉꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯖꯤꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯗꯣꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯔꯦꯕꯤꯌꯟ ꯄꯥꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯕ ꯀꯥꯟꯗ I feel almost cry ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯄꯤ ꯇꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯃꯥꯏꯁꯨ ꯄꯤꯁꯨ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯨ ꯇꯥꯗꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧ ꯇꯥꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯥꯟꯗ I so connect to that ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯦꯕꯤꯌꯟꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯩꯔ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯣꯛ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ then I realized that ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯑꯣꯐ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯨꯛꯅꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯗ ꯐꯪꯉꯤꯁꯦ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯅꯪ ꯅꯠꯇꯕ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯕ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡꯒ ꯄꯥꯋꯔ ꯂꯤꯐꯇꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯥꯔꯝ ꯔꯦꯁꯂꯤꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯪ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯡꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡꯉꯝꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯗꯤꯁꯀꯣꯚꯔꯤ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟꯒꯤ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤꯗꯨꯅ accidentally deeply accidentally and discover ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ absolutely ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯐꯔꯠ ꯖꯣꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯦꯝꯕꯤꯌꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ every time we move ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯔꯣꯁꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 80% 70+% ꯐꯪꯉꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕꯗ ꯆꯤꯡꯉꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩ ꯆꯤꯡꯈꯥꯏꯔꯒꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕꯅꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯤꯅꯔꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯣꯜ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯇꯣꯞꯄꯔ ATP ꯀꯣ ꯑꯣꯜ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯇꯣꯞꯄꯔ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯦ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯏꯆꯦ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ DRDOꯗꯒ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯁ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯊꯥꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯜ ꯇꯣꯞꯄꯔꯁ ꯀꯣ ꯇꯣꯞꯄꯔꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯇꯣꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯩ ꯏꯆꯦ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯃ ꯔꯤꯄꯨꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯦ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯤꯗꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯤꯗꯪ ꯅꯠꯇꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯨ ꯄꯔꯐꯣꯔꯃꯦꯟꯁ ꯔꯤꯖꯜ ꯐꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯏꯌꯔꯗꯒ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯌꯔꯒꯗꯤ ꯕꯦꯛꯀ ꯂꯥꯛꯆꯥꯅꯤꯗ ꯕꯦꯛꯀ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯒ ꯆꯥꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦ ꯕꯦꯛꯀ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯑꯅꯤꯒ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯂꯥꯛꯇꯅꯒ electrical engineeringꯒ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯛꯁꯀ ꯂꯥꯛꯇꯅꯒ ꯇꯧꯗꯅꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯐꯔꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯊꯣꯔꯛꯇꯣꯏꯗꯣ ꯑꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯏꯌꯔꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁꯂꯤ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯔꯠ ꯏꯌꯔꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯣꯔꯠ ꯏꯌꯔ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯞ 10ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ we don't have any campus ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦꯕ campus interviewꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯂꯁꯦꯅ ꯆꯠꯂꯣ ꯗꯤꯜꯂꯤꯅ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯏꯚꯦꯟ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗ
lakpa matamda Assam da leiba imanaba singsina atei da lakpa mi sing pari na khangnei haba jangli do ada aina noi noi Assam da lakanda phoi sigi Dimapur dagi jangal uwa phangi jangal haibs no Assam da la in hairi ne ba ada moina sai thabak thiba sa pa Delhi thabak na da moi look se RN look se am leidina ko Assam da phoi oriental look na taba map su ko aduga su moina kai dino hang kanda Assam da ni have the khangbi do do da imano singsina saweba phoi kai da ado aina infal le ngai da akoina samna have them slang water lower masani how masani can have it how masana same thing in the Jurat lake and the Muyam of Hibi. The same thing though, the Aina, okay, I know the thing that I'm going to hire me. I want to hire the I don't care for that. I do get experience in God. The least of mind we have the Monikawi de Kange, the kind of get up. Okay, Chandigarh, okay, see area, engineering college. NCR Engineering College, the Eastern India Engineering College, Northern India, the Leba, Satras, West South Tamba, may say, Loina Delhi, the Tabativa I have. That is the first idea. I do 2019 the pastor, 1999 the pastor in .com crashes to the US. The India reform say 91 the Toraga, 2000 see 1999 say we India that economic Hagadi Pagalaga and investments like even we Hyundai in a Taboto last company say 96 Lapani and do 98 days enjoy hope you on the Hobonevo. And the area said that me like Salaga Tabot Katanga Hagadi Lega, engineer Mamse Taboto Nabalapa, the Mapomo Grevo. We consider internet have a lay cafe the email ID same who give first CV kamay same when ikang de ay manawe copy tawi adigi company ma'am sige okay kedo se okay kaname kamay thani ju khang de kanang khang de ba akoy ma'am mana raga toraga akoy senior sing do pass hogi sei amani khatang amani gi mamang da sei senior sing do Assam de pass hogi jo moi su hindi ju hai de moi su ko moi su thaba phang de na ga leiram me ba moi u da bit haman bi han bi me ba adigi tai pulani aduga sai resume se namani suk ta na namani ko salaga pina placement na mayam lai ramani placement is pas 500 kalong ama kalong ito ga interview su kam happy roy ko new places sakani koi digi kama because it kama places sakani digi adu cp da sakani ama sakani siwa sina koi placement is zing mapam ni digi aduga industrial area sina ko okla lai ni digi Faridabad border Faridabad parengama digi Gurgaon parengama digi Noida parengama sini ko job se ada kena changa resume se pido ni ba aduga kui haidare gatekeeper gate ki guard na security kana tam thok ya wani adegi angona piram haigani adegi interview se working interview se phama matam na kui mi ahum ka tang lo do se ayuki pung nipan makhai degi interview to ding ni ko or mapan nei to ding ni ko ko pung mari makhai da mi lising ahum mari la ga gini na ko le bi da ta lo ni haba I mean, like huge. I don't know say process of selection. Say, hana group discussion. Me humbu thazale. Ado room mam da thazan mama. Adi any room degi thazale. I thoro ko matam da. Koi company do garden da ka taule me ba group discussion. Mapang yam da na. Ado ka group discussion se da kitang ngang ba hiba. Amani se. Si se mo pick up toraga interview da thazale ba. Ado I group discussion mo mani I'm okay for that. I don't kale interview ganda technical da. Kapthorokani the management the HR on a Kapthorokani the mind or I did sukan kandre adigi taiga pun mase no aitana target pokaga longthoka ga do we ren to re ba alain doroga ki almost interview 50-60 booked up in a pharma company mus select to be there and it's very tough adigi last the kind of get up I think the tumba yasala treva ID akoina engineering lawyer ga han toga the computer engineering gi imara sing TCS da khangi bas mai 20,000 15,000 gan khan nang mai ta to ho gre mai ko akoi sing je khalo driver do imara khra na mo computer tamaga 6 months computer ga tamaga mai maximum 5-6 student ai base ki imara ba loina computer do on thok re mo ado ai di mechanical pam ne computer nam pam bo gi da bina ai dum stick to le ki ba dai to ga ku thabo phangi de alain to gas thamari manga se dum
tore toro matungda hambada di kan nungai rame ani shubda di tumba yarate imana mayam du uba ganda mogi room daga sangma ga moju hanu luktar ga lele me ai ju luktar nam thi ba ko je I mean lots I did proud kind of I think it was senior sing I canada ko yum da halega na we asam da hangi kangu ma I mean like it's horrible for us that job hunting is about adigi akoina company da sangaga apply to the balite adigi every I mean sangaga di thabang da pio to wemo sometimes technique high smart ta thana high jalo nang na security sango ado mai security gi magi guard the iba ko get past the iba ko register daga asoko wa HR am da una doine kan ire changi mi leina hana ya adudo hajalo sineba da ai khangdana gai papa ka sang laga hyper mami ga asok sing ga di yawra mebo ada kana una dina sir asok sing una dina ma korap kan ka hajaleba phare ka da sang yeba da technique to line to ga koi tore adu khalakte yam khanne adigi amana last get exam tha se man take tom gena get exam tang thai ada ai engineer government job pamakte I don't want to be in government job I don't government job apply to private corporate to in khanda get put it again thai ada last elastomer sign a company ma German company ni Mercedes Benz ki magi erusa ba pone company ni ada mana ada selection to kanda when do you want to join highway adu kana interview kumbu 60 ko biro loir bane ko ada chimpane every questions si answer ze chimpane ba HR on technical adu di am experience hoy da ada ina Sunday I get exam am lay adu gi matung da Monday de join to ga haba adu mana last ki sign on da adu haido kreba slip of tongue da then we not select and happen adu mi da ai ko adu yam na pamba adu gi ai ga sanaba company khalak matam sida smile to re and ha da gi ai ji yum da padak tare ta ga I kamai to no khangde ba di ina ki marketing ina ki dictionary ga yor ba we sana ko tai ga pola sana dictionary ga paraga review ga ni yon barin na ko adum do you adum company ni sange sana ga ma si join to ra hai de sala ga na man Delhi University gumba adigi atuma satra myam sida koina ai senior samina ga dictionary paraga marketing gi yon ba sa pa howe ba I started for my career that way kan numi kyam kuina to budin nate adwain to na ga to we duga so what was your like earning a dictionary amamam yon bado in kat pibra na traga kamay to dictionary amamam do yon pi do ni ado numite amabung yon ngam gide oh really week ama yon ba ama yon ngam gide keno lebi da ba haidare but I've learned a lot of technique I've learned a lot of technique adi mami tang manu pam le me do ga mai sa sana lai se sana makuna to pa ye ba pa kan de mana hai nang dictionary do nang Macmillan gi ne mai do ba nang dictionary do to do no hai what should I buy from you admana aina tambay matune this is only a gift you can give to someone you love and I otherwise lagi de I do mami tang so dum yon ding de mai de admana selling gi skills selling skills yam stambi ba hai tare khadu da but madu ko gani have to later na ai adum talk here ba ai masi na di stick with masi na ai pisa phangi de duga dai toroga ai ai mana ba ai interview am submit na ba se mana kai yolam nge ta khigi kai ba Tupperware have a company to give khigi sanaga bottle yon ma leina ma bottle yol yeah and I think akoina sigi wari sanari se yang biri bana akoina Mia mana magi lambi sida kari thingna rake se aduna sigumba Roshan na yamna candid oina si share to bi si kita mata thaga chari kai gina ka khoi se yama matamda nungai ba hena koina social media sida yeng ba mai namna photo ga se post to bata mai kun si se yang glamorous oina dum uba si magi manung da dum magi struggle lai ba de mana thingna rakpa duna mo koi ki life the impact ta ga personality shape to pa adugumagi example ne aina lawjai ko IT engineering class tawrakanda pura laga thabak ka phangrakanda dictionary yam khalakpa kai se maduda magi moral aduda khalam gadam do IT and you are quite young right at that time then what happened then ai tumma yada ba hogaleba ani ahum ta ba tumma yada ba ai 11 gumada tumaga dum hogalina ko I 11 to 12 sim tumaga dum taina aduna
1, 2 to me sign up sonam lay so to see horeba. I have something issue kind that the wing to bungam do have you want to go. Kanbani na say tumbases we yogam the na we say last the mind of the I know we shall I don't see how can I say I do my selection of the way plastic company ado my company the environment yang maganda ay palm dana toki ba do select toki ko ado toki de ko thabak di toki de ado select toki ado amma gana selection amma toki ba mana ay na kagi conversion all the diesel engines there kagi CNG engine the converter wagi company ko ado moi lady ba factory the lady ba environment do yang modi ko yang palm da mai de ay kan lu nan ba ko glamour oi ba ka palm zai ba ay so lady ba thabak high five ko ga dum ngai ja ba Adina, Misala yang kana adudi kadi laiba aduga kadi laiga phangdi phanga ka do ai khajum kitang glamour du ba ado ai ka su chana ba kai roi jeng no rai show ngo ai na sum wakhan ja khala lai kan ja okay last but naga da okay Maruti showroom ma okay sum hanjan hanja pada gari di lai da ko gari di okay ga mari lai ne ga ko vehicle da adugi showroom ja mit ta bang u ye no ma nung ay nga mako sisi apply to wi ay ne sin encourage ko kasu nan ba duga sana sum showroom ju to wi ay ne ka na iso kan khalle ba khala kan sa imana ba do lai ay imana ba se ma se bengali ni asam de mana la ga Roshan credit card yom bagi ama leire green park ta sa se cinema ay pare sin sa lebo tala kan da magi se kitang manung sanga leire ne ma ubise ada okay just sangham sida Sangam sida okay Opel Australia Opel gi showroom am leba ada ina takame bye nang si changu si sineba en mai showroom da kai do ding sineba en hai akoi credit card yon ba gi ju salini adagi akoi dictionary yon bi adi ota pada jatana khotan lai si go changwa kai na kasu kai di sing mai changsala kanda mana akoi general manager na unage sigi head to akoi thabak ti bela pane na hai do una hale dan mana nơi cái nói nơi cái lối đấy when I engineering lối đấy graduation okay BTech lối đấy mechanical này đó khi tham học phạm vì thì belak này showroom đấy graduation lối ba đúng sales cũng bagatan này đâu hay đi okay cũng engineer cũng mà thâu tạm này thế nào mà này interview tàu đi nang bade bulwada da mon cooperative chat lo hay là almost like 2 hours cái journey này có basta sa lo duga na si interview yaw show ni sine ade okay chale sala kan sa sang em manu sida aduga Manu the kaino the kam không có tiền có chẳng nghĩ có đấy pung mấy am đẹp phàm me ada moi kai no kholi na saya dunia am Dubai dia halap mini dunia dani kan am phàm me moi mi kulum phàm me lo sen gre lo sen kan ko pung ani di yo bane ba saya na iki pung du sapani ko tarada adegi akoi na pung ani yo kan pung ani degi phàm na pung tau ta kan da akoi ai imana do ko nga hore ba nga kan da I man go rain cover control I don't got when he's a go gonna first round zero and okay come I do any interviews any damn hang away them ngam me have adugi level de ko aduga na ko ngai la kan da ni nga ta ngai kam ko sele ne ko ni pula mai na adama he nangi salary is 4,000 PS in it as I man of 25,000 in ke do pass second ko computer engineering da adu matam da 1999 da aduga aina expectories na at least akoi di 10,000 or 12,000 mo expect over haidare ko mana 4,000 ka PS ne ada akoi thaba am phanga di yare sin akoi chana ba ma ko adui wa khane 3 do ga su taw ga lai ra ba ne du matam di ada mana condition ma hai 6 months will give you 3,000 only hai amushu 4,000 city akoi gi aina Hansel Plaza da ga salaga akoi gi adi keno sa ga coffee ga thak na 4,000 lu chale ba akoi amna ko chale ba ada 3,000 pi khagi haire ni mana okay sini upai re ha bai di sai akoi da kam da akoi yum da chen su ya da gum to ada yum zele kai ki da no sawo mu na bi ta sum oi dori ama sala ya dori tori do thokom to zero na to bane to kan mana ada inter ga akoi ni da pung 8:30 su gum ta ba 9 ta dai sai da akoi ni da appointment same day do da interview okum to ga id last ki toga HR to salaga admin toga pung 8:39 ta dore ko akoi ni da appointment letter se pi bane apala strat ha ba ma ada glamour ko gari ni ko ado
kai thawang na di khang di ko adai dor ga khoi jeng lai la kan sa adai dor ga first automobile gi industry da okay accidentally went into this industry. Wow. From dictionary to a showroom. Yeah. So what did you do? How about the tabak from what another condo? Phone ga lepote da kai den. Phone ga lepote kana mai pote yum chale yum cha pau da punga ma sangi sangwa akoi ai che le ko ada akoi che ko yam mo chu tabak to na ma sa to na ko thona ri ho chi ko ani akoi tawre ko le phange na tawre ai ma na ba mayam to sagi thau thi phang da mayam to da opal strada thau phang ga ha ba aroi bi ne ba adi ai joran gen college bi da phone ga to na gari gi company da thau phang ga da mo di harau na ko da to re ba. But that is not a company called. It's a dealership only called. Other company the corner mulak doing what is it called? 3,000 salary in the table. Company salary is started from 20,000 called. Other dealership company what in it called. And I told her I want that I did as I give to about company pangega having mong da nungai greba salary to do over. And I told her first day the ikai abaka the imana ma do nine latre la kan da mana senior mada no gi boss na adu workshop ne ba is a service center ziki mapam de service center ni aduga showroom na te service center ne ba adu da ina ko gi gari se chawum samli ga kin na le raga sem na ko da mayam de to na le ada ai te senior ne lo to ga nang maga le minaro haire hare na haire hare yenge adu pung manga ma khai ga ta ba kan se da manam ko sele thai senior sina nang kai do ge hold de ai na sum yeng ni sine ba zum yeng ni abra sin mai nang hai wa ra su no kai do no hai no chai thale ne mo sai senior sina hai di company se ki main company na tamni na ko induction program guys like ta hai da go dealership city is like company ye kaduma rules am like tam na mo thok ma isana tam zawi ta yam da de ba chai thale ne ko ai first day the first impression is zero ga hai da adagi adu adum la ka mathang je ke dore numi humni matungda ai imana se kar eba masnaro budi ma join tore wa adu numi tu da ai che koksele mana hai Mitsubishi Motors gi Mitsubishi motor gi koi showroom am lai adu gi workshop ta nang se adu doina transfer toragani adu ga ai nang imana bado adu na nang gi Opel gi showroom se tham workshop se thamani nang na songan torani hai phare an toga ise akoi gi gari koi thaina uram ga hang de koi manipur da su lei ba adu gari do koi numi khoni akoi mamang na chale koi Kolkata dagi laga yen macam puraga dagi khabar ga puraga pura sakhi bama lei bane ko Manipur gi da yen macam ko yirunga to bama farm lei na adu to Kolkata dagi airport ta mo chapam lei bane ko jip tong man ma aduma Hindustan gi jip man bama lei ko adu gari tong halaga sa ise pura sa lei ko pura sa kan da Uziki showroom se Mitsubishi showroom se Excel Motors go masida showroom kam service center ne ba adu ma ko pusalaga ise yo kan za adu bu ngawe it like ai khutna ma na se ko glass ka pan da ne AC to da na ko showroom ga se ko workshop ka se ko chap ka jet ka ma kon to eba ko se flow ga se ano was ha ai da yam nan ba ai da ai ba ngaw ne ha ba salary di lising ong ka tani ko ade madain to raga ai se patana masi as nungai as masi work space di amtina nungai na khale ade khan bagan da madugi learning sa income da khoi ma se mana suppose ko amung ga se ko ga haidare ko manipur da chu ko na mi ga lam dai da ko ko bedsheet ka se an man ga thai da ko mi la ko function wi da ko ado ko ma se yam nan zai aduga mai nimi khoni tumi wa bedsheet to dagi dulo shala kan da mo bese han na ga mu thar ga nimi khoni ga thamba ni pi ne ba aduna adugumba pora ma ngod yaw ma len kan ba ko adai to ga pe adai to wi aduga first salary se after 30 days first salary se lising ahum se mana ko chala no ya ka aga case ina pi ba akoi with contract ki akoi permanent agreement ni na ko ada ina sama na paisa laga san paisa la thain thamaga bikau hapsalaga bikau se kan nam salaga ai di adu kan paisa du yam nei ai di khacha to ya dam ne akoi okto tong ko pa kam ya de sang bi yum do ko aduna adu pu de ina medical gi aims ki manakta ne le jina ko tamna ga ai do ko
but mana bada bu farida border da ne ba ko tabu sin ko ado bus to ani phadu ne ba kan namaga ina shogo yumda yobi yumda yobi androga ama first aning ne andro yumda yobi androga kan namaga yumda na pungam sange ba yumda na namaga lo balising ta ko hum do kan namaga yumda na pore yum pore yumbudi yore dana mina du hurangi de and that was the beginning. I started with the salaries of 3,000. That's how I started. So what did you do with that 3,000? Ado season ai adum yungi akogi leiba khopada akogi iche na bana kedobani ko lemina bani ko yamaga ado ai khacha adigi khara yungi leiba khopada adum aina dum khacha hoba dum ai tare. That was a big, and I started the job again basic idi akogi gari se laga truck na poraga yondringa isdagi khona PDI delivery inspection ko PDI se yengba check toba adigi all the basic things. So what gari se washing kamai to gani all the basic things the whole way. I started from there. Aduga ai the lady senior sing general manager aduga lady service department the lady mo se am diploma holder ngato way ba yamna aduda moina bitek amana service center da thabuk chu to ro pose mo id akoi generation na first time on do male we industry da ko adu moina nang makpu piro sineba ai shada piram ni ko ai just sip to re na ko adigi mo company gi engineer na mula eko ai di company dagi business to la ko do am check to ba la ka se mana Roshan ko ba mala join to ma bitek ni ha ba am su bitek ni ba company thabu su no ba do ana mark yengi sineba ai mark tu yen le ko yen la ga mark tu di ai su top 10 the live ni na mark am pazaram ni na o ga indro ga tawre ko to ga na mana ingo da impression am way adu ga mana any report of the technical report se Roshan da ihalu indro ga ise any show about it was a feedback video ko company the video ko Mitsubishi Motors video ko people say ka manda mathak ta kakala AC room amda si matang si ira piru show adu to show ada to show yam adu si amna I want to be tabak se ko adigi atai sin diploma adina ilo be have reporting de adigi aduga every customers ai sai ni gi service centers la ibase ko kadi ko mama nungai tabadagi phan ge la idena ko aduna I want the mana Roshan nang na to the yap gari se param do yap phai ga habya mo ati motivation oi bodo ai di mi mating pang bi nungai bi kan amoy motivation oi be wona aduna i myam se wona ta na ba sum hore ba market sida ai Mitsubishi Motors gi samna ba ai adu matam da okay lense ga thoba se Delhi da they are the top people only Arun Jatli adigi Manos adigi even LK Advani adigi politician that have got big shot companies man CEO of the company all are driving this vehicle ko aduna moi aina moi moi driver laga su aina sign to ga receive bi Roshan tha ga pi den ko aina sign to ga na ada sign to ga moi na kanan to Roshan na to Roshan to hai do ai ming se moi na sak kan khang daga su top shot ma'am su ko ai moi na center da laga di khangi ko adigi film star TV star ai Monica Bazas adu ai habi jabi Delhi da NCR da le ma gunda da gi singna ko gunda de pesa pai ba gunda de singna ko pesa pai ba de singna de gi politician de bracket singna loina ayamana adu matam da Honda City ga Opel Astra ga adu ga Mitsubishi Motors thawne ba Mitsubishi Motors se okay kitang yamna dong na la pagi amo hena crazy oi matang oi ba hai tare ko adu ga da yamna ko ang da experience ama leki adu da ne ba ina sai customers dealings da ko yamna kino ma power gre ha ba ang da sai mana pa na ko na ba adu ko na ba da adu yang oi benina sometimes ai staff sing siga khana ba yawi aina fu ba su yawi I sa ba ni na ko jat ama pa mi fu na ko pang tha ba adigi bihar ga ko pang tha ba ni adu moi mang chen sale noi si gira ga hai bi ne ba adigi mama na nang jat siga khana kino aina I ju Manipuri ni ha I'm also Manipuri I'm also sing ga ha bi ne ba ki u si ne aina se ade akoi boss na akoi ayam na akoi ki de ba ko adu kan da the zibu de kana de ko kana retire nga tane ayam army gi umagi retire colonel gumba wing commandant gumba sumo retire kan da ko workshop ki mo gi manager ko hele ba ada mo akoi ayam na mai manager gi room se pra glass oi ba adu manung da mapan da loina kai do no u ba kai hai no di khang de ko adu shu u di wi de na manung da kana ai ko salaga koksala kana ma lepal le jum lepe Roshan na fu bresinge
aina free sir aina mana aina sito hairaga mana togde aduga mana ngoda aina toksalapani habdagi sound phubani sine kupang kya thai ne aina amma thai sine mai ani thajan tri kai no sine mai ada indoraga moina di khalina warning pi den khor tawri kholi sine bo events amana aisi evening gi pung tare ta ba kan sida aisi kawre sales ki manager at gm na Roshan nangi okay diesel engine se okay makhon de ta gi sine ba makhon de ta ba makhon thok te ba okay Mitsubishi motor gi makhon se ado on de ta gi sine ba ado kari de pa le nang ti sale to na sale gi mathati kana som de kum daraga mamang da khamane delivery to om dai gari se adaina gari show se lorga almost I have about to go out go ado ga maina satoroga gari de start to ga sida soibamna engora soibse mas first gear la iben haidar aduga ina class phad bida start to da pai gi ne gari diesel de very powerful way my hp is powerful way go horsepower is the petrol de nang hogda ba haidar adu mamang de glass la iben thom ne ba thom ga glass lo intare sorung glass lo intare ai mamang de petrol engine nam su le ba gari ma adu thom jale loina taraga ai mang da fine ta ne ba adu almost 3 lakh ki budget ne do ado moi insurance awagi dum kesu gai de ko ado agi ke do not chai kara nang promise to waina sign to halle ma moi army ne ma te ko ado na sign to halaga you promise that I will never do again ka to halle ba ina yes I am promise that I never do again ka to halle ado ga chairman se otigi chairman se ka an sing ne ko bihari ne ado ma an oye do kan 64 65 so ngado na ko ro ngawe ko aduga masi laga second floor da lay ma pame ado masi magi group of companies ki chairman e mas ado nungala kana masa la kan mai room de chang he sang pame da ina changa masang de khang de en changa search mai naina soi kre ai si ke duni hai ado masi kam karma mino have da kitang soi ba da na kitang soi ba mi kitang soi ba ma da tang to ko mi ne I suppose aina am tina am chawa thabam to so aina kitang soi ba tolerance like ba ko yamna attitude ki matter ko ida ga de adum na tam thokro hai ba mi ne ba ara ina search ko len hai ba mana nang makha da thabok le ho bra hai le ho we hai na chalo thabok tok so sine soi sine and I feel crying like I mean I think you are is like ko thore do ga I pi da pan aina khange ko Manipuri sing se thabak tawda we can akoi ki ba khangde aduga akoi phajana tongna ba akoi manipulation tawda ba habi ma jo khangi ni observatory na ngang se sei ani thabu suro ga na kamai tawno ko no khangi ni ko kadana kana no kadan doctor no khangi ni ko that was happening not intentional, it was an accident the man the ugre adan taraga I have learned from Axle Motors a lot of things and the aduga Mitsubishi Motors na training am pire training say sahi mada training mga truks and PA and they give a lot of training se do how they give learning se is atop field maps training and customer kamai wari sana gani adu to gani ana to gani I di training ngata ne have the once cooperation ga di ko training adu HM training sam pam za ba idar adu da ina khale okay dealer da suba si di yaroi I think career growth kitang yaroi adu ga dealer gi thapa de kuina nam ga da ga di I atop jump to chu ma ga di have ina 3 years commercial kanda I realized about it and then I started applying to the either OEM apply to whole game. So what about your salary? Like when your salary ki growth at the 3 years that don't like give recommend. Say 3 they give 15 over there. I did dealership ni na kaka some pi ba either ko. I told up over there. You were gonna say my ki either I applied to whole there. Adu that 4-wheeler that's animal 4-wheeler di kitang ai tang wai mo correct ai resume do aduna sai 2-wheeler da Yamaha adagi kore interview adagi last final khalog de adagi Bajaj to kogdi ko kito ko kidre aduga last LML du matam da freedom gaina nam ting launching to India gi matang da yamoi nam to matang ogi haidar adu moina ai se interview from kan da pung pung kai de ko ban pung 3 de ko ban aduga nungdangi pung 3 pokse interview round manga pi bene bai e phal ngam pha amu to am sun to moina north east ki macha akoi oriental look ta
field thaba matamda akoi North East ki masase akoi kanam leitaba haidra industry sida ko ada ai masa ma to sum phamba do moina madu masi phara ye na mana hanjana amaga HR round shu management round technical round so loina numit to solution bane moina besalaga we will select you, but we have to place in Guwahati. And is in Guwahati. The first time in my life, we in the shoe was the LML the super hogi. That is the end of 2002 November. The Guwahati, I landed in Guwahati. So that's how I started my career in the corporate life. Hana dealership ni, aduga corporate life to the ina hogi. Aduga ina sagi mi una pamba cultures tamba pamba adigi different mapam da like I am koi bido ina like I koi bagi ina angang wadi like I koi bido pamba bido adugi profile phang bane aduda I say Guwahati da yoro kana maina Manipur ne adigi Barak Valley ne Mizoram ne aduga Tripura ne sigi state laiba dealerships nang yengo ana allocation piba hogeba. And that is the first time in my life to learn about the Northeast. While visiting all these places. Ko Jurat ta taminga do Jurat ko Mandibur ma samgo Guwahati ko visit to bani kana study to bani natina ko aduga first time that I visit to was mine horaga element dagi interior changdana khotna to was maina adiga mi cultures tamba adigi laidana ko aduda leirami ba angang sing adigi to the staff sing dugi moibu improve to haning ba adigi labor condition dagi suppose it's supervisor or manager or haning ba one khan gare ba yamna connections are well connected or in hybrid ille and I droga I life to mina LML da suba hogi. But unfortunately LML se am downfall chakidana 2005 ta I salary the p vidila na salary se hogi amu handare eva but bankrupt chapa the companies and it's a time to come out and droga ina resign lot to delete the mohala kanda a masters management da tore marketing international business tamu MBA to banana. I want to go back to the automobile industry. The automobile industry is back again. Aduga MBA gidi bank the tabak pangba the gi me adu do I later ko ato MBA gi pangni jobs in the okay in the Delhi institutions of the company Delhi Prithvi Council Institution Management and National Prithvi Council Mahara labor one second oldest MBA college in Delhi the company so in a campus interview the Pamudi Pamedu I low driver I apply again and then I got a job in Hero Honda. That's how I started my life. And then they have 2007 they have transferred me from Delhi to Kolkata. And Kolkata la pasu haki na chaluge and a bag ama Nike tha bag ama ki moregi daga phangba mori dukan da phangba ki adu da Nike tha ba do adu hapane hapakan da smaina taraga aidam haki se hi ki chaluge na Kolkata land open in 2007 gi June 20. That's how I started IIB in Kolkata. This mind of Roshan akoigi interview se pung ama minute time pancha deko. So I propose that hayeng si sangbibra sigumbagi same time in the part 2 si koina sagi huziki student the focus tawraga tawbasiki analysis aduga magi kitan background se si naina basi second part over the kaibra. Ya ke sugaide aduga tawrasa hayeng ko aduga uzeki career counseling gi kamala ibano adubokti Roshan gi sevna siko. Yeah, but I want to ask you two more questions which came out. I didn't know what is habakan the I follow up question and name is lady. Ado ay keno minitara mo ako say yam sangman rasu nang suwagani. Ado na next part na ko in second ako si minitara mo trying to mo kamay na tawkis. Ado na haise masagi aina tawba tabaki man de kana uzik stress to roisi aduga aina shifting of my career gi matek to adu bang ti mini mari mga sa ko narasida aduga hayeng sina sagi tabak tugi miyam kana ga do tabak haidra ai wari silora kana ko aduna hayeng to se ba hayeng to dringai sida aina sigi career gi sigi sumaina consultant firm kolak gi matangi wari bokti di to haninge sigi do ko hayeng ai maram do waisana do na ba haidra ko. Okay. Okay, that's the thing. Then I
Then I started working with Hero Honda, and then I shifted the company with Hyundai, and then almost 11 or 12 years to the 8 and Toraga in the corporate life stay almost 22 years in automobile that say Tawego. First when I landed in Kolkata, and then 2000s could with gain the car or not to the 8 7 or 8 I'm looking forward to meet people from Manipur. Other music pang geva. Usina sina student union gi not student union gi Manipur team kangu haider Manipur masa in go. Moina we sport events sama to wada mo pisa khai bagi da mitei kana lagi and tigala kwans da ikang na ba mana Roshan Khumukcham lai bane adu de pisa ka lower na lai moi lai la kan da moi kangu se phange na khalle go na khala kan da moi de pisa pi bu khopa ni moi mating pang ba kari wali ge no haro kholo the corporate ka life la ira bani na de angang singi already sum khaga ina sum already student life so ina chak chalu rom ne khanga bani na moi de guide to ho ki but gi already tabak to ba mi sing je Kolkata da odugi association of grouping gal se kram ta laitre laite ko laite bisida aina madu punjana bo hona se dai se wakhan se khan ba hore ado student union sing budi moi sana ba do moi na mo advisor o biro ga da ai jam haira bani kan khala ga advisor o re ko notice forum gi so aduga notice forum gi so advisor o aduga student union Manipur so o re ko 2008-9 ko ada aina oina pidaga mo piti ga pidai sing advisor o ram ni ga na ga dum leina ko adum haiba do last ka man khange da advisor o bi na ba mi le ta badagi o bo ram me hadi ahna ma o adai tore adai to ga je aina okoi pun ba se kamai to sige kan ma kan se da mitei sing di thaban chong de puli na ko thaban se gi okoi kuchong se sum thaban chong na ta ba events kara hapsan ye na khalle adu kan da issue ka thoi adugi mayam se kana candle so hum jamri ga lera kana alak pasing do kana candle ga pa laga candle ga tha laga ko issue da khoi ma ga andagi Manipur gi shoy base okay shoy dana ba khoi da ga tor ga candle than dana adigi prof ka du ga ko dana yes okay professor ga so mai department mi de kara an ga ko dana ga wangan dana quiz ka to dana khota ga events ma hapsal interaction section ka hapsal leba hapsal is in noction na mitei kitang senior ba family labor sing se la ga moi se aina phone number lo raga moi se bai chakhiba dagi moi se connect to hoi I started my connection right I use the word connection so da I think kitang ko to wi ko adu ga intro ganda I say connect to hore but in the middle time I say hui yum se hui yamna spiritual ba yamna hui drama da yamna agyoba drama ne aduga hui idoi ga do yamna hui first and last best of kabi and high the khangaba mi stole today say ado drama gi man da yam khangning ba aduga hui hui school na sa ga lu ko ga do mi pam da sum khangning ba do yamna ada okay na Kolkata da ina guitar gi classes English gi ma tawe ado moi da di yamna sito hai ba na do sum guitar is kai no have the explanations every modern meaning the pin ba na okay bidden da cultural foundation na pune base amagi ai guitar class the 18 chapters every Sunday da koi just separate have that laga 2011 da 14 books da lo shin gi ba loi matung da ina sa gi Manipur Kolkata se adu da phangak pa knowledge se sai ina tongi ba mayam se sigi 18 chapters ina like from mo happy na te ko human world gi university wadi ni ba ta is ko gitala asagi like from da na ko tanwon thina ko adu gi wana ta ma ujigi cultures in daise adu kuta to Tendulkar na mana hack ba article am phangba Tendulkar na first century last century ke do yei bida last century sahi ma sangi but no why if he take 1 year to hit 1 century to become a record holder have na e ba article am throw pa ne ba three times so inda adu mana gitagi chapter number 3.2 the pada ga mana yera moi dong ni habagi ama thokhi ba adu dagi ne changu ba ne ba na daga de to dharma changu na to bi cham chang ta ga de to chanon thilo adu to ra to ro sa no ni pi thilo no adu to ma to kani dana ko adu tan bai dara ko adu gi lower kan sida Manipur Kolkata imana ba sing se aina khangna ba sing se ko raga e bai chak sa si do ko raga moi ni pan ko we na adu ni matam da ini pi se mai mapam chakhi ba tom lei bai dara sande ma ko raga loina moi ni pan mak se moi kam khangna ba na ai tom na khangni ko aina ko ram ja khangna mo ko raga cha cha to si ko se to party to sin ko ba ne ba
ꯀꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯎꯅꯁꯤ ꯚꯥꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯍꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯎꯅꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ 2017ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ MIK ꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ MIK ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯒꯤꯇꯥꯔꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯗ ꯇꯣꯞ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯄꯥꯝꯖꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯀꯣꯏꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯔ ꯑꯗꯩ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯄꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯒꯤꯇꯥꯔꯒꯤ ꯇꯛ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯂꯤꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ MIK-ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯇꯣꯞ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ and then 2017 loirapa science da what is my purpose of my life in this earth being born a human haibigi questions I want to hang hoge okay and that is my that is how I changed my life and then adugi damakta aina cd I have something different aina torisiga aina corporate surisiga aina pamisiga adi aina tongning ai recognition su phangi basiga complete different two shift different directions apa manare adon kamai to sige haina there are some few company like Gallup is one of the company I payment piraga I test away what kind of psychology I have got Gallup test US company got Gallup kambira mane adigi akigi MBTI test away adigi atopa consultant ma'am to kana ina test to kansa Gallup na haibada top 5 quality out of 34 quality of a human being the top 5 the first quality is a connection the tabane ai aduga atopa test sum taba ai hanjana ada ta kansida connect to we thabak oina to horage haibasine first ada connect you can connect anybody aduna say multi asai howada Roshan kamba subject na pami kamba to pami haidudi I want to connect everybody ada aina connect amakadang we have an I want to yade have ai thamoni yada ba haida angawi khangdabado ada sai test the connection do la have ada nasi aina business consultant oiriba amasung nasi ke kanu kari mama connect on ba career counseling tori have say I can connect n number of people ai fitness ki ai tori ko is ko fit oi bagi ko bagi ai su am noira 105 no they is 81 82 no na fit oi be healthy oi no I want to live more than 90 years ko oi na ba khona na adi hanu ba connect on no ri say that is exactly I have supposed to do in a confirm ta kanda training me am lobo hore certificate se contrani full lorongani for the 18 17 18 19 even 20 corona I manada I thabak to gi hena mo have say ai wife ai ima ai cheda kuino thabak to gi has a convinced of how never it took me 1 year to convince them because you to convince am kan oidri ko because successfully I can oid ada corona lakpadagi amul lepure the corona lawyer kansa I started the journey so nasi haying career counseling gi to was when I identify the purpose me mo in a propaganda or sama suppose ai san nama lo se ba ai san nama loire ba san sigi mai madong great grandfather do my way of living ga hozi lai ba san sama gi living gi standards ga samanga but me the manadi dana ada me o pokta ga there's some purpose ada me khudima ki purpose different no have is ai sigi face the khangak pani have aduna haying da ngang se haiba haibadi sigi face khangai be last da koina sai si sure kana khangak pase ai plus career ma dike ni lo kana khangak pase sina tabada hek polok tingai degi or por ko matungi kam kan degi khangba hoggo dong no khanga matung sida khangda ga khangba ta na biu khanga matung sida ma career do semaga life to ga career do ga polak punja laganda life journey chau kana akoi uzi kunai sigi especially mitei kunai yi amna issue leba issue sida mating jamna chauna pangani haibasi ai am thazaba ai okay do malai ba singang tu bujung I feel akoi awareness hangat pase aduna ni aina Roshan na masigi topic se Roshan ge ibani smaino una basisu Roshan ge journey ko aiso ai ge journey but there is some spirituality involved in that aduna aina thazazaba haitare ko akoi gi mioi ba amana poklak pa kanda na sai gi purpose adagi alignment sigunda sida so aina yana belief leba aduna hayeng si madugi wari du
mainly the focus tawrasi adubu ngasai Roshan nangangi bada hey kana tawrapadi government jobs sida kya interest like gidabase kari kina adubu kana follow up tamni ayamba matamda si not only Roshan akoina government jobs da kaya interest like tabasi ayamba mina su oi adubu akoina Manipur situation si ngapakanda government gi thawdang si yamakanda kaya haitare akoina hek poglakpadagi conflicts adum uidana ko aduna masidai progress adagi aduda kena tawbisida akoina government job sida akoigi yamna bright oiba akoigi kena si changragadi maduda hena growth like the black and the magi wakan lakpada aduna na Roshan the personally oina karigi da maktano akoina government gi job harakanda why is nobody inspired to join government job why is everybody going after private job or the private sector on my chat list if sagira natraga koi motivation si koi ki kahini free with about the numbers si sina government kita ne am binding oi badira adugi experience so kita ne motelong government job se aigi oina aigi decision making da asai en have medical tamada asai khoi fadana hai koi winter section da sakira nange dong waiting list ni haraga habaga ani yagi da bado kari no aina khalaga na ainu ji khalaga na dark spots thamning da ba miwe mo oi haba isi I don't want to be in dark spots ko ado khoi matam sida khoi na government se mai khoi pisa pizaraga government job changi to we have ze lumbu ta ba hore haba yes ko first factor ko aduga aingonda adugi punsida aina hingingai da aingonda dark spot thambaze I don't feel okay koi soidana thongi no oi budi oi bi ado shu adu sangda ga di automatically oirani habado adui culture du thamning da bi am chawba aingonda factor mo gi imana ba khoi ni khoi mana ba khoi je tara se mi khodi unei ba ko aduga khoi samdong degi na khoi samdong degi na khoi bazaar ta na khong chalaga degi nungtin chungkan degi chung khalak ba ko pung manga makai chalaga ada chalaga cham thokpa wathi dorga mu halak ba ko to weba aduda topic se suma masana kan da amana government zone pai ana private job to mari de na phunagi to ni mi ku yagram ne ada ayo ina di uziki one of the one very factors cause degi dark spot winning the factor mo oi anishu bada government job da tagina akogi sai private talk madam da my role and responsibilities sai or thabak to bagi responsibilities private na heli haibaduma ai angwanda dum khangi ko thabak sam phan sui haido ko aduga ahum subadana akogi corporate ko sum gyan da madam da lot of training lot of akogi uzikti ure ko uzikti akogi ngang da so kina student amana haine oza amana haine that is student amagi oza oiba mapase mana haine Roshan Thina di ko school chalaga ne like ham ta ga ne halak nga ta handak ti ne as training pi ba training chat na mo na ba adu tang na as matha am sagre adugi NEP gi tong na mo na dam tham sagre na hai ba ko ai di chum to lok ta ba do sahi yang kai sura ga na yang kai manga sura ga na tawri ne government sen star ga na tawe ba mani bu yam ka no di ka no hona ri ba ado adugi po do khina private di ui ha ba duma ai ngon da phau ki ana factor om sin where ga na I never apply even a single form for the government in the central as well as the government private and I took zero roy haina ma first factor second factor sina factor am like sina aduga aina yam yaningi ba pona ma ko idose ai sidol dise ko ima po ko se mana haiba why should I work for the public why should I become a servant of public ka have my I'm gonna with high bam layera adada mana sai oza ma government gi pencil design ba ko aduga ka haidare koi government around past schools man principal ro kanda lokshan ban man loksal leba government private ro me adu he lokshan bagi se hi nugi ola pada ma to e have for sure I work kana my on the principal ma sungang ba haidara ngang oi dangwa adu na su chingang ra haina khal so these are the factors why I'm not going there. No, thank you for sharing. And this is a society amo ina ko ina reflect over changni kay ginoraga ako ina government gi sid when society se samak pada magi policy maker gi magi power and moigi responsibilities am sound later kan da ko ina yamna tara bright oi ba mi sing se aina something sa bakanda masida inspire like trace my story mom de masai Roshan na high record back ama puning da ba same thing akoi family ta sa koi chiche se akoi ki state ki da kano pa kha tha kan da
मासे खल्लेबा मासे तोपता खल्लकांदा कोइदे लाएबा पैसा पियोइना so again same thing aduna adugi duna turn off oirakanda akoi chigi mathangda akoi myansida adum akoi di pesa pina basu leite pira gasu thabak tongningsde aduna mai mai gi ngamna pa private ta tawro oina maina adugi mindset sida leiki ba mayam yawe duna aina sum mayam tabiri bida pau jenning si akoi gi society sida sigumba si pesa pira ga tawraga di pesa du dhamama piramnina adu kumkhatna ba amuk kano office to give me and do na mo pesa low ba khot pa gise dum leiramnina cycle se sum lei reba so that is something I really want people to reflect haita degi amana khoi gise pung di pare sagi Roshan na pan di the spirituality se so that is something I see in you khoi na khoi gi life the any thabak to way I khoi spirituality harakan sagi lining aga chanon thing aga lu ko aga du to bana ta sagi akoi thabak ta apply tawrakanda yamna efficient oiba yamna achieve tawba haitare align tawrakanda adu du Roshan da khara ui ko masi family dagi keno lakpara na traga ngasai ki sachin gitu budi pangre ko but nangi spirituality se namon the ritual gumba khara what do you do for yourself spiritually nunti ki haitare dum meditation gumba tawibra dagi karamba kari practice the way that them differently akwai grandparents ko andagi especially my mother very spiritual woman in this nature and aina atomani na kamai dogi have da akwai mana thaina runa gumba insurance satli na insurance support pa andagi like from support pa da angang nupa ga so ibani na yam lai da na ko pura tak nupi msa go ga di khang de ko nupa msa go ibani na ai se am na ai se koi bi so pa mani na matom na sa pa ga nungai tap da ai se am na pura pu sa le mana adana my spiritual or yam oiba masu my family dagi or paning ko aduga aina maga sum leiba kanda sai spiritual gi kind of vibe to sai gi my energy do I ngona ngoi dagi sum train to ma le sum chang ini ko adan ma adan to badi to khibani han khali aduna kui phataba ma tongning da ba kari goma ai chin tham thi ban numita suppose ai ram pal ta mi ngai da only one time ne aina o imana na bang to se na kui dog to was the one time the paraga nunga la kan da kui assembly phamalaga ale phalaga moi sing de bang to ni na hai ba atopa me am sin to bodi ka am da hai de ha idi kaina aina phatabam to nu mi se adum angon da dum to satane ha jijo adain to ga lay kan sida ai se last ki aina fitness to matam sida fitness ki health ki matam la ko da sai body mind and spirit and energy se gi tam mananda ai pranic healing and it's about the energy work ye ai se tamba howe because it require synergy of this energy the human body say it's nothing is the energy the universe itself is an energy haibagi concept am lak pandam sida ado kin line ni haina lo bayai na to energy na lo bay whatever individual my community loading ko su gai de adu da energy haba koina kinang science ko mata mo na lai ga su kinang naksal bo oi ni na ani si areas ka kai samna gi yang kan da the pranic healing say a han ko ide ta ba ko mostly mechanical founders mechanical engineer ni ado mana sai different ko spiritual schools in the gi lokhala ga sagla pa mai adu ma institution amane yam na lai phabam na ko sai solid certified mai gi moi disciple mai class to bai da adu da ai chalaga adu su melai manumi ni melai masida ko ai family sing zero ina ma pan chakiba atoba side direction chakiba aina gari khama maga amuk lakpa kan moi kai kai lai che side lai mela do ai www to lakpa ne adu moi kamgu do leiram bane leiram do da moi adu yengi ni manung yengi ni ha aina amanung tana chang do kitan tan na ma pan ngai leba do wai sana kan moi na khangin ta di campus la moi institution la na champane cha kan da whole things is about the energy hayeng yam na energy mam do wai sana ni ko sing matam se everything is energies we id energies na pain to raga everything labor ngakni the world is in we cosmic universe energy siga I part of the universe ko I think me tell you more in Roshan when reporting at human have a pose energy labor energy say universe ki part of ni aduna aina
universe energy siga in sum la thoro matamda disturbance me am like isine adna hayengi career su ai perfect energy duga ai energy duga to energy is a different form the like ko adugi energy duga ai sai ki to dori ba thabak to dori ba career duga ani just synchronize or kana career choose or kana my pick of the work pick of the top that's a I have to do never okay I concept like to Yes, philosophy but me kana gyan ta da budi ai language to sarang na si haijani and that's how I feel crazy on that no, area. it is very good. And I think it's the right time. Maybe ako'y ziki hayeng the ako'y spirituality, ako'y energy, ako'y alignment, life force, sige align taurakan the kano ako'y pamba desire se sidse sige lambi rong da chan laga illa kanda achievements ke am phangam ge habidune Roshan na sige magi work se taura ise aduna ako'y hojik sige si kari important conversation oirino hairaga ako'y ngasagi ako'y Manipur di conflict situation se da ako'y suffering mayam leibase si dasu yamna relevant oyena khali aduga leba pabahaitar everything how everything is coming together right ako'y nasu finding the voice library of Manipur na ako'y kamay na karamba program anawba tawsige na khanpakanda ako'y se anawba going inward ay na ako'y series anawba matawrakaneba the next week ako'y na spiritual harakanda ako'y na religion the focus tawba dinate adugo religious oiba mi mayam sina moy practicing si share tawba duga ako'y na mo moy the hangning ba questions si hangbagi opportunity se laina ba ko'y program anawba masu silakani aduna it's very interesting that ako'y finding the voice library of Manipur dasus maina ako'y na guest lak pase sisu there is serendipity in the guest itself haitare Roshan lakanda ako'y na maina ay nagkalamba wakanda ako'y na kamay raga si concept se how do we talk about it kan khalakanda Roshan laga oh mas maina thabak si ram sida thabak tawle ram bakai so it's very ay gidamakta di yamna nungai ba kaino oi haitare ko matomda dum ay na intention the latest universe na dum tak simbira ko do aduna de yang ngai ngasi program si pung amaga minute 41 sure bikash ang si na dagi tabiri comment may ang pibira dagi ibungo macha dagi Kingston ada hayang Roshan da hangning ba question lairaga su soidana comment ta hangbi rau ako'y na we can address some of your question at the Alex Babu yung biri Dev Datta Ruhina Chusitra mingay na panjatra kaso yung biri ba po na magput hagachari da nga sige da magtadi ako'y program si Messenger kaya do hayang same time 5:30 India time da amok ako'y na alignment ako'y life ki purpose ka ako'y na tawag main career se si align tawagi maram da Roshan da gyam tamina si da Roshan na any last comment kari hagi ni hagi okay mayam adum ladiba situation sida okay kari to baya bagi habaso tanasi ko solution problem di loi lei banga tani solution the focus to see aduga okay amuk hanna ai okay especially ko Manipuri masung mitai dati special mitai dati or Manipur man dagi or has a human amoina kamaina amu okay enlightenment oina mu hena koina to bangam naba kan kanmina si sharing tongmina si aduga si haraga yung video me am da thank you very much for your support and then we'll continue to work in this yeah okay I know I said we will end but I need you to say 3 things about your mother okay ay image ang nung sina nga sa daging ngang ba sa image maram da ahum katang happy she's very spiritual okay very understanding magi background ga katang happy okay magi maming se Subhasini Raskumari aduga ma huzi pudi ma se hana kedarame ko insurance company magi joint director oirame my life ta ko insurance oina togi bani aduga business masam sa su togi ma ko aduga my 60 years suro matung dagi di ma sai
spiritual go yamna we normally tabak tori ngada su nomada pungkhai ma pungama dum like khoramba leba mini aduna mai yam spiritual oiba journey that started from when she was 60 years they tokre aduga akogi oina akogi grandfather gi akogi sida binam akogi rathakunda da akogi temple am lay aduna ayam matam da ma aduda lay ko for the last 20 to 23 years aduga sarakan akoi manakta lakko khopa tawi aduga ate matam de dum lay raga mai sai spiritual life hingi huzik su ko ado zibuzik pudi kolkata da ai buzik presidently manipur da lay enomini humni lay kini ado zibuzik kolkata da I yum da lay hewi advain toraga mai life to advain na sibukti tawri lay ni haita yam si ade aina hamba ai public projects imul laina tawbani ima ipa metna uba line ada aina ai guest speaker sing sida yamna nungsina magi mama dagi ipagi wa haira kanda aina nungsijaba haitare ko. So thank you so much for sharing about your mother. Duga hayeng amok same time da unasi kurumjal. Thank you.